tukenere kumenya gusa imbaraga zo zikura igihe ko hariye oyaye menya imbaraga zamukuye mu muzuko ko turumvikana umenye izo mbaraga ugira inyota yo kumenya ubwo bwiza bwayo tukeneye gusubira mu kiganza c'Imana aho ukenera umutima w'Imana tukeneye gusa amafaranga Imana iguheza kenera ubwo bwiza iguheza kenera ubwo buzima budashira iguheza ijambo ry'Imana avuga ngo bimaze iki gutunga hano mu isi kagira amamodoka nkaja muri Canada ariko ubuzima budashira azorira iteka bimaze iki biraryoshe cyane kuba hari utuye ufite Yesu Kristo icamama ngangwa guhanga amaso maze abanyabwenge ngo bamenye ibanga hariho abantu badakunda Imana natwe abantu tubwira abanzi hariho abantu badakunda Imana yo natwe abantu tubwira abanzi icamamahanga ngwa guhanga amaso maze abanyabwenge ngo bamenye ibanga hariho abantu badakunda Imana natwe abantu tubwira abanzi ibyaremwe byose bigira abanzi iyaba uko dukunda amafaranga iyaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima iyaba uko dukunda amafaranga iyaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima iyaba uko dukunda amafaranga iyaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima tuzabona Imana cibiganza haleluya mama ngangwa guhanga amaso maze abanyabwenge ngo bamenye ibanga iyaba uko dukunda amafaranga iyaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima iyaba uko dukunda amafaranga iyaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima umuntu usuye umuntu n'umuntu niwumva umugore bamwise umugabo burya n'ibikorwa umuntu umuntu usuye umuntu niwumva umugore bamwise umugabo burya n'ibikorwa byewe umuntu usuye umuntu haguruka mukunzi wanje we ngwino tujane dore itumba rirashize haleluya uburavyo burabishe kw'isi igihe cyo kujwira kwino kirageze haleluya kandi ijwi ry'intungura ryumvikanye mu gihugu cacu ngwino tujane Yesu we ni wowe utazasiga fata ukuboko tujane komeze unyereke inzira iyo tujaniye sakuruta aho dutuye ngwino tujane Yesu we ni wowe utazasiga
tujane komeze unyereke inzira iyo tujane heza kuruta aho dutuye tuzamura Imana shibiga haguruka mukunzi wanje we ngwino tujane dore itumba rizewe iyo uburavyo burabije kw'isi igihe cyo kuzwigira kw'inyoni yageze Yesu we ni wowe utazansiga fata ukuboko tujane ukomeze unyereke inzira iyo tujane heza kuruta aho dutuye dukomere Imana haleluya haleluya Yo, 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 yo. Hallelujah, hallelujah, we. Yo, 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 yo. Naza kureka ngo wandagare aza kuramisha ineza ye itarondoreka ineza y'Imana itarondoreka aza kureka ngo wandagare aza kuramisha ineza ye itarondoreka itarondoreka aza kureka bandagare aza kuramisha ineza ye itarondoreka itarondoreka aza kureka bandagare aza kuramisha ineza ye itarondoreka itarondoreka aza kureka bandagare aza kuramisha ineza ye itarondoreka Baba we ineza y'Imana itarondoreka Yesu we ineza y'Imana itarondoreka iyo aza kureka bandagare aza kuramisha ineza ye itarondoreka Baba we ineza y'Imana itarondoreka Yesu we ineza y'Imana itarondoreka Yesu we ineza y'Imana itarondoreka iyo aza kureka bandagare aza kuramisha ineza ye itarondoreka Baba we ineza y'Imana itarondoreka Yesu we ineza y'Imana itarondoreka ineza y'Imana itarondoreka aza kureka bandagare aza kuramisha ineza ye itarondoreka Yesu we ineza y'Imana itarondoreka ineza y'Imana itarondoreka Yesu we ineza y'Imana itarondoreka aza kureka bandagare aza kuramisha ineza ye itarondoreka ineza y'Imana itarondoreka
Yes. Hallelujah. Ngiye gukoraho gusa abavuga ubutumwa baruzuye. Gutema ikirere inzira baze batubwira ijambo ry'Imana. Gusa gatoya tabishasha nje kubabwira. Icyo Imana ikeneye muri mugoroba ntabwo ari uko tuzina cyane. Hariho ababyinnye batakibirimo. Icyo ikeneye cyane nta nubwo turirimba neza, kuko uwari Rusuferi aririmba amajwi angahe? Yarimbaga amajwi 12. Haleluya. Twumvikane neza. Icyo ntabwo ari cyo Imana ikeneye. N'icyo ikeneye ntabwo ari ibikorwa byinshi, kubera ko icyo yakoze nicyo gikomeye. Ibikorwa byinshi si by'Imana ikeneye. Igikomeye yaragikoze, kwari ugutanga Yesu Kristo kugira ngo ngwaze apfire abari mu isi bose. Ikintu kimwe ngiye kubibutsa ni urukundo rw'Imana. Urashobora kuba uri hano wumva waratawe n'ababyeyi, wumva inshuti zaragutaye, aho mugenda n'abaragutaye, hariho utazuduta. Imana igihe yaremye, igihe irema Adamu na Eva, ntabwo yari ikeneye abantu bayihimbaza, kubera ko ntabwo yariraniye kwihimbaza. Nta nubwo yabaremye kugira ngo baze babyare, kubera ko yari ifite iyo foromo yo kurema abandi bantu kuzuza isi. Icyo Imana yari ikeneye izana Adamu na Eva, ijambo ry'Imana yavuga ngo mugende ku isi yose, muganze ibiri ku isi yose, muganze ibigendagenda mu mazi, ibiguruka mu kirere. Attention imwe Imana yaremeye Adamu na Eva, kwari kugira ngo baze hano ku isi baganze. Haleluya. Ariko tubona ahantu Imana ibwira Adamu na Eva ngo muzoge kuri biriya byose, ariko kino kimwe ntimukazogikoreho. Ariko kubera kutumvira ijambo ry'Imana tugira ngo bamaze kurya kuri cya giti ngo barapfa. Ijambo ry'Imana tugira ko bapfuye, ariko ntiryatubwira ko babahambye, ngo bapfuye bagendagenda. Urashobora kuba warapfuye uri gusirimba hano, kuko gupfa kuguhamba akagushira mu gitaka. Gupfa ni ukubaho utari mu mugambi w'Imana. Icyo ngicyo nicyo gusa naje kubabwira. Gupfa ntabwo ari uguhambwa, ahubwo gupfa ni ukubaho utari mu mugambi w'Imana. Baragenda, bamaze kugenda ngo basanze bambaye ubusa, bahunga ubwiza bw'Imana. Nk'uko Imana ngo yabagenderera amanywa n'ijoro. Bamaze guhunga, Imana ngo iraza irababwira ngo Adamu uri hehe? Yakoze Imana yamubujije gukora, akoze ikosa rya kabiri, arahunze. Ariko Imana hana ari urukundo, irongera agaruka kandi kumushaka. Irongera asanga ngo uri hehe? Ko ndakubona hahandi twavuganiraga, ko naje nakubuze muri presence yanje. Adamu wagiye hehe? Ndagukeneye. Kuko icyo Imana yakoze, icyatumye imurema nugira ngo igirane urukundo n'uwo muntu. Imana ije isanga yagiye muri vide yo kuba idafite umuntu iganiriza. Barahanwa gushika n'ubu nyine. Umwana uvutse amasaha ndi kuvuga
yiswe umunyabyaha, ntiyatukanye, ntabwo yasambanye, nta nubwo yibye, ariko yabaye umunyabyaha kubera ko afite aho yakomotse. Ntabwo tuba kubera ko twakoze, ahubwo tuba bivanye na natiri muri twebwe. Guhinduka kuba umwana w'Imana musa mubitahura gute? Haleluya. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Imana irareba, eva ngo bari abantu uko biri kose barakoshe baragenda, ariko keneye ko basubira kugaruka muri presence yanje, keneye kongera guturana n'abo bantu, keneye kongera gukorana n'abo bantu, keneye kongera kuza nzoza nganira nabo, mbabwire ngo musore mutegeke. Kandi Imana ni umwuka, niko ijambo ry'Imana ritubwira, kubera ko bitari gukunda yuko Imana yambara umubiri, Imana mwuka ngo aze hano kwisi aze kudukiza. Aravuga ngo ninde ashobora kugenda kukiza bari abantu? Jewe nawe. Uwoza gutabara arabura, ariko umwana w'umwagazi w'intama ari we Yesu Kristo aravuga ngo ndagenda kugira ngo bari abantu bongere kandi bagaruke, wongere wumve kuri muri cya kibanza, kuko kuvuka kwawe nanje. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ubutatu butagatifu bwaricaye bugira inama ngo tureme umuntu ase natwe, ntitwari duhari, ntitwanabagiriye n'inama kugira ngo tubeho none baterwa ubwoba n'iki? Kubera rwa rukundo arongera araza. Munyemerere tugende muri Yohana 3:16. Murabumenyereye ijambo ry'Imana avuga ngo dusome mu izina rya Yesu. Nkuko Imana yakuze abari mu isi cyane, zatumye itanga umwana wayo w'ikinege umwe yari afite, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye abari mu isi bakizwe nawe. Ngiyi papasi y'Imana kuduheza Yesu, ngo yamutanze kugira ngo abari mu isi bose abazera ntibakazorimbuke. Ngo kandi ngo ntabwo yamuzanye ngo kuducira urubanza, ngo atubwire ngo mwemwa ngo watukanye ngo uyu munsi ngo ariko ngo ejo nguzoja mu muriro. Sico cyamuzanye, ntabwo aricyo cyamuzanye, ahubwo icyamuzanye no kugira ngo hari Musa aravuga ngo nkuko ngo Mose ngo yazamuye mu inzoka ngo abayirebye bose ngo bagakira, ngo niko ngo n'uwo mwana w'Imana ngo yaje ngo kumanikwa kugira ngo umubona wese ahabwe ubuzima budashira. Bisaba ko wizera uri ku musaraba. Uyu munsi muri kino gitondo uhaguruka uvuga ngo ndarebye, ndatumbereye uri ku musaraba kugira ngo nakire ubuzima budashira, the eternal life. Tuzamura Imana icyubahiro. Ngo kuko ngo Mose yazamuye inzoka hariya hejuru, boyizana ntawo yireba hariya, two kwirukanka. Hariho uyu munsi abantu bari guhunga uwo musaraba, bari guhunga uwo Yesu, badakeneye kumwumva, badakeneye kugendana nawe, badakeneye kuza gutinda hano. Niko byari bimeze. Mose ngo murebe iriya nzoka murakira, bagatinya ngo iriya nzoka iratwica. Niko abandi bameze, ngo nitumwizera ngo tugatukana ngo tuzosha. Oyaye, mwizere, formula iroroshe, mwizere. Give him the lead, muheze ubuzima bwawe akuyobore.
ishuri uri kujaho mubwire ngo nyobora, akazi uri gukora mubwire ngo nyobora, igihugu ukeneye kugira mubwire ngo nyobora. Ijambo ry'Imana avuga ngo ijambo ry'Imana ngo ni itara rimurikira ibirenge byacu. Ubu nyine no kwirukanka hano uko nkeneye, ariko bozimye itara nogenda gutya kandi mpamenyereye iryo jambo ngo ni itara rimurikira ibirenge byacu. Wabuze itara, uri mu buzima aho utari kubona ejo hakuntu hazoba hameze. Sinje kukubwira ngo wizere ko ejo uzoba ufite amafaranga menshi, oyaye. Sinje no kukubwira ngo wizere ejo uzoja muri Canada cyangwa uje muri Amerika ngo uzobona ayo mahoro, no. Aho bamwe bakurira bagenda niho naje kwa kabiri nuriye nza hano. Aho ngaho muri kurira ngo mugende niho navuye nza hano. Rero hariya sigomba kuba papasi yacu, ahubwo papasi yacu ni ugutumbera Kristo. Mwazumvishije? Papasi yacu yo kuza hano uyu munsi si ukumubwira ngo aduheze impano ngo twereke ibihishwe, kuko n'abarozi barabibona. Ahubwo igikenewe ni ukumubwira ngo twaje hano kugira ngo tubone wewe, tubone za mbaraga zakuzuye zigukuye mu bapfuye. Ijambo ry'Imana avuga ngo babahaye ubutunzi bwose, barabwira ngo murinde y'imva kugira ngo ntazuke, barahazitira kugira ngo ntazuke. Musegonda gusa umwe ntibamenye ukuntu yazutse, uvuye ngo nkeneye kumenya ziriya mbaraga zamuzuye zimukuye mu bapfuye. Tukenere kumenya gusa imbaraga zo zikura igihe ko hariya, oyaye. Menya imbaraga zamukuye mu muzuko. Ko turumvikana? Umenye izo mbaraga, ugira inyota yo kumenya ubwo bwiza bwayo. Tukeneye gusubira mu kiganza cy'Imana, aho ukenera umutima w'Imana. Tukeneye gusa amafaranga Imana iguheza, kenera ubwo bwiza iguheza, kenera ubwo buzima budashira iguheza. Ijambo ry'Imana avuga ngo bimaze iki gutunga hano mu isi, kagira amamodoka nkaja muri Canada, ariko ubuzima budashira azorira iteka. Bimaze iki? Biraryoshe cyane kuba hari utuye ufite Yesu Kristo. Twebwe reka mbahumurize, twebwe tutigeze tubwira Imana ngo itureme, tutigeze tuyigisha inama ngo itureme, ntabwo tuzoyigisha inama yuko tubaho. Ubuzima bwacu ikiganza cyayo, buri mu kiganza cyayo. Uzemere ubihakane, ubuzima bwawe buri mu kiganza cy'Imana. Uzuryama ukabyuka ugifite bwa bwenge bwawe, ugatekereza uri gutekereza. Ibyo ngibyo nta muganga ubiguheza, nta n'umuzeyi ubiguheza. Rimwe na rimwe tuzaturira ngo ababyeyi bacu ntibaduhaye amafaranga y'ishuri, ntibaguhaye icyo ukeneye. Nabo baragikeneye, wari ubizi? Uwo mubyeyi uzurira nawe aragikeneye, akeneye amafaranga yo kugutunga kuruta uko ubikeneye wewe. Iyo ubuzima bwawe ushize muri Kristo Yesu, uzugira amahoro. Kandi icyo dukeneye ni amahoro. Agiye kuzamuka aravuze ngo data, ngo icyo mbasabira ngo si uko bakura hano mu isi, ngo ahubwo ngo ubaheze amahoro hano mu isi. Nibakena bagira amahoro, nibagwara bagira ayo mahoro. Ibyo ngibyo ntabwo ari iby'abantu bose, ahubwo ibyo ngibyo ni iby'abizeye, ni iby'abizeye uwo mwana. Bakavuga ngo hari aho abandi bagusuzuguye, bakakwambura ubusa mu bantu, ukavukira hariya aho inka zavukiye, mu muvure w'inka, ukavukira mu muryango usuzuguritse, aho papa wawe ari kubaza, aho abandi bantu baryama, aho abantu bicara, ukavukira hariya
twe turakwizeye, twemeye yuko uyobora ubuzima bwacu. You may be here in church but not in Christ. Urashobora kuba hano mu kanisa ariko utari muri Yesu. Ntabwo ndi kubatera urwenya. You may be here in church but not in Christ. Hallelujah. Tugaruke. Mureke mbabwire. Umwami Nikodemu. Hallelujah. Umwami Nikodemu hano inyuma, umunsi umwe yaragenderewe, yagira ubuntu bwo kugendererwa n'Imana. Muze kubisoma. Ijambo ry'Imana avuga ngo nukuri ndakubwiza ukuri yuko nuzo utaravutse ubwa kabiri utazokwinjira ubwami bw'Imana. Mureke mbabaze gatoya, nta muntu urazana mu ikanisa abure nka telefone yasange bayimutwaye bayitishije ntawe. Rero nuzozobona mugenzi wawe yaje tukazozugira ngo nawe yaje kwera iyo mpamvu yatunyuza. Hariho uwaje kukugerageza. Kuza kwanje hano nuwo twazanye, bariya twazanye, ngomba kwizera cyane yuko icyanzanye ari cyo kizima kuruta icyamuzanye. Nawe niko agomba kwiyumva mu mutima wiwe. Igihe kimwe mu minsi ishize ngiye kuza nigeze kuvugisha umuntu kare dukorana mu kazi, ari kumbaza ngo ese ngo practicing iyi religion, ndambwira yuko nduwizera Kristo. Arambwira ngo yizera mama wiwe. Mutegere, ntabwo bisekeje, birababaje. Ntabwo bisekeje, birababaje. Arambwira ngo yizera mama wiwe, iwe agomba gusenga ariko mama yamubwiye amusenge. Mama yaba mu Buhindi, umuhungu akaba muri Canada, ari kuvuga ngo asenge, agomba gusenga ariko nyina amubwiye ngo nsenga. Ariko twebwe dufite umugisha yaho ababyeyi bacu batubwira ngo mugende ndimurare mu bitanda uyu munsi, mugende muje kurara imbere y'Imana. Rero iyo opportunity tuyipfusha ubusa. Ijambo ry'Imana avuga ngo muri Matayo 28:19 ngo mugende mu mahanga yose muvuge ubutumwa bwiza, abizera mubabatiza. Ntago nagiye hariya gukora amashift menshi, ntago nagiye hariya kwiga amashuri menshi. Ni byiza mukomeze mwige, nanje ko ndiyiga, ariko you have to understand yuko umunsi umwe umwanya wawe, diplome yawe, akazi kawe uzokabazwa imbere y'Imana icyo wagakoresheje. Nimba hariho umuntu umwe wizeye umwami Yesu kubera wewe, iyo ni fact, ntacyo bihindura. Icyatumye uza hano ku isi, icyatumye ukizwa, ntiwagenda mu ijuru uwo munsi ngo uje kunezerwa hamwe n'Imana, nubwira ngo uri utarakizwa umubwire ubutumwa bwiza. Aho twari turi ubushize batubwiye yuko ku isi turi biliyoni zirenga 8.2, ariko ku isi hakijwe biliyoni 2.2. Biliyoni 6 zose n'abantu batarakizwa, n'abantu bataramenya Imana. Make sure you are not losing your time. Make sure you are not wasting your time. Ntabwo turi hano gusa kugira ngo turye tunezerwe, ariko turi hano kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Hallelujah. Ntabwo turi hano kugira ngo tunezerwe dusirimbe, ni byiza cyane, ariko uri hano
nimba waramenye, nimba ufite umunezero w'agakiza. Kumenya umunezero w'agakiza si ukuza buri munsi. Nakunze hano hantu cyane, nabonye abantu baho cyane cyane abakobwa bambaye neza cyane. Nabibonye ndavuga ngo sinogenda ntabivuze, bambaye neza cyane. Rero si icyo ngicyo, kuko abayisilamu bazambara ibikuruta hasi, ariko ntibazatwara amada kuturusha. Ako nako mukabike. Rero icyo si cyo gikenewe, ahubwo igikenewe nimba waramenye mu z'ukuri ako gakiza, ugomba kumenya yuko umunyeshuri mwigana, umuntu mukorana ku kazi azuye umwami Yesu Kristo, ugomba kumenya yuko umuntu mugendana buri munsi, umuntu mubana muri quartier no mu rupango azaya makuru ya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana avuga ngo uwo mubana narimbuka utaramubwiye, amaraso yiwe uzoyabazwa. Umunsi namenye yuko Imana musi izombaza nk'abavukana, abo tuvukana, I'm sorry, nkuko yaje kubaza Kayini ngo se Abeli ari hehe. Abeli aramubwira ngo se ngo wampaye inkoni yo gira gute yo kumurinda. Ntabwo yarabimenye yuko Imana yamubwiye ngo uwo muvukana ugomba kumumenya nkuko wimenya. Ijambo ry'Imana ribafashe. Amen.